Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sinina tama-tama labbiku nanya selusur malabbiku ke hadir. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan. Labi-labi nikmat iman dan Islam nato angka siringa-ringangi wi ale ta untuk hadir rilanna iya on ramak barakai dek lain akata sangadinna mai loki lolongi rioran nunna fong Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia lebih-lebih di akhirat insyaallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai pembawa rahmatan lil alamin fid dunya wal akhirah. Nabi tona seriye pamasi nania assalamakam. Sinina toma-toma labbiku nania selusur malabbiku engkai hadir. Dalam kaidah ilmu tasawuf atau ilmu hikmah, maka de Andre Guruta Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi angka apa tingkatanna pak birena fong Allah Subhanahu wa taala ukko atanna. Jadi angka apa tingkatanna pak birena fong Allah Subhanahu wa taala ukko i di atai. Nomor sidi tingkatan yang paling rendah pak birena fong Allah Subhanahu wa taala paling mariawai aga iyaro ia naritua ramparangi. Dalam sebuah riwayat iyaro malaikat Mikail, malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membagikan rezeki pak bagi dalikna fong Allah Subhanahu wa taala. Angka nangka waktu ia malaikat Mikail ipacelengi okori lalanna neraka. Walhasil purane ipacelle malaikat Mikail okori lalanna neraka. Ia malaikat Mikail setiap membagikan rezeki, setiap nak bagiat dalikna fong Allah Subhanahu wa taala angke teri angke masih nyawana magina tari ternyata tempona ciling okurilan na neraka may gangi isat na neraka to engkai waramparanna nadik ni samaki gudang si bamadeci. Sekali lagi malaikat Mikail pak bagi dalik na fong Allah Subhanahu wa taala terima bagiangi dalik na sabapura nita kurilalan na neraka panghunin na neraka megangi to angkai waramparanna nadik ni sangi makigunang si bamadeci. Na yato na waramparangiwi maega rupa tau dek ni sangi alina, dek ni sangi kontor li alena, bahkan angke pak jangan-jangan orang perang dek maka dahak na tawe melomana malak
natipu ni tawi dia na jampangi maka da anu haram iye yang penting nalolongan sampai-sampai dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nalupai makisiwiang lor fang Allah Subhanahu wa taala. Nalupai ni masampajang. Nalupai ni pasui sakat na waramparan. Nalupai ni mapuasai. Na sebab pikiranna ukko atinna warampara mi bawah. Padahal pura ipaham makadah ia waramparangi cuma titipan Allah Subhanahu wa taala. Cuma titipan Allah Subhanahu wa taala. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, ia waramparangi narikotanya ini selewi alena seleki. Bahkan makadaan regurta boya hamka ia waramparangi angkai yanre, angkai yinung, angkai ipaki akan menjadi kotoran dan akan hancur dengan sendirinya. Ia waramparangi angkai itaru, angkai iparakai akan menjadi harta warisan, akan menjadi harta rebutan. Tapi ia waramparangi angkai ipasu sakakna, angkai ya sidakang, angkai ya sumbangan, angkai diinfatkan, ia naritu sitongat-tongan na apunata idi rupa tawi. Olehnya itu, pasai yang pertama, angka tu waramparang na pinrang kifang Allah Subhanahu wa taala taki gunangi si bamadeci tapasu isakatna pamigay pasidak kata apalagi rilalanna iye ular ramalangi ulam malak bi'e. Makin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si kanja-kanja na pasidakka iye naritu okko rilalanna ular ramalang aga sabakna na sabak rilalanna ular ramalang sinin na pakisiwiangi ang kamanang ipalicu-licung apalan. Sinin na tomato malabiku dan niya sulo-sulo malabiku ang kay hadir. Yang kedua, pabirena fang Allah Subhanahu wa taala yang utama aga iaro ia naritu kesehatan adi singangi nariko degaga kesehatan rilalanna alita degaga adi singa rilalanna pikirata rilalanna atita marajing ilolongan ritalai ketenangan dan kesenangan. Namoni maiga waramparata, namoni matandre pangkat dan jabata, maiga galuta maluang molata dan lain sebagainya. Narik malasi atiye, malasi pikirangi, malasi watak kaliwi, ditoyo lenikmati. Tiap hari, tiap minggu, bahkan setiap bulan, teraangka ki malisu-lisu okko rumah sakit mondar mandir, maparisa asam urat, maparisa kolesterol, jantung, lever dan lain sebagainya. Jadi de yule lolong ketenangan dan kesenangan. Yang paling mengkhawatirkan nariko angka ni silada pikiri ki iero lasa watak kaliwi ipikiri ki ni lasam asam urat jantungnya lepar gulai dan lain sebagainya. Na angka si dilasa maripalak da ia lupai idi rupa tawi lasa aga iero taniatona ko koronai taniatona omikrongi tapi lasa aga ia naritu dosai
Jadi ia rodosai siddi lasa malopori seseta idi rupa tawi. Ia wadinge pan rasa-rasa ki baik di dunia ini lebih-lebih di akhirat. Ia itulah sawatak kalewi jantungnya levar gula dan lain sebagainya. Narik kotama ni oku colirit na ki buruke wat ditoni pajah, wat ditoni sau, wat ditoni takding. Tapi ia lah sadosai, ia panapaja nariko ilolongan ni adam pengen nafong Allah subhanahu wa ta'ala. Nariko depa ilolongan ni adam pengen nafong Allah subhanahu wa ta'ala rilino, ia panapaja nariko pura kita marilalan na neraka. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Olehnya itu pasal yang kedua, jaga kesehatan tak. Terutama jaga kesehatan tak boleh ukula sadosai. Tapaki guna ia ular ramalangi wi. Nah sebab ia ular ramalangi ulang adam pengen nafong Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti di bulan-bulan lain digagak dan pengen nafong Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi rilalanna ia ular ramalangi wi maraja adam pengen nafong Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syahrul Ramadan syahru kataballahu alaikumus siyamahu wa sanatnakum qiyamahu faman shamahu wa qamahu imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Iya ular ramalang ulah purana wajib kifang Allah subhanahu wa ta'ala mapuasa nasungna kaki masampaja riwan ninna ia naritu sampaja tarawih nigi to mapuasa nigi to masampaja riwan ninna wahtisaban ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala degaga nakate sangadinna rioran nunna fang Allah subhanahu wa ta'ala ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi riak dampangan nisininna dosana. Jadi ternyata ia puasai pak burah sampai tarawih pak burah aga pak burana lasa dosai. Jadi tapaki gune watuta manfaatkanlah bulan suci Ramadan ini. To pagacilakana narik kuna rapi ular ramalang na angki na pasia-sia ular ramalang. To pagacilakana narik kulabay ular ramalang nadi na capu dosana. Jadi manfaatkan bulan suci Ramadan ini sebagai penggugur dosa kita. Sinina tama-tama labiku dan niya seluruh malabiku angkai hadir. Yang ketiga, angka topak birena fang Allah subhanahu wa ta'ala yang paling kita damba-dambakan. Aga iya roh, ia naritu mempunyai anak yang soleh dan solihah. Mempunyai wijama soleh, ia riga solihah. Dekna ia mana rupa tawi, iriak dalli okufang Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai anak, mempunyai keturunan. Tapi dekna ia mana to rupa tawi angkai anakna, angkai wijawijanna, matuju madecing anakna, mancaji anak soleh dan soleha anakna. Olehnya itu pada tamak kuraga tepas pahang agami anak tak pasikola agami anak tak. Nah sebab itu anak aset terbesar idit tomatoai, warisan terbesar idit tomatoai. Tentu mereka yang kelinga nariko siruntuk ki sahabat tak metakin apa siruntuk. Tanya itu nak kutana maka da siaga ni bolamu, siaga ni otomu, malu moga hitomu, tapi aga paling nak kutanang maka da siaga ni anakmu.
Jadi ia ro anai warisan terbesar idit tomatoai. Jadi kita bisa berbangga nariko mapuneki wija-wija matan risikolana, maiga pendapatanna, matanre pangkat dan jabatannya. Akan tetapi kita bisa lebih berbangga nariko mapuneki wija-wija iye macai milo doangaki. Nah sebab cilaka pagasit dia tomatoa nariko mapune dua telu wija-wija na degaga mana ir wija-wijan na macam milo doangan. Nah sebab itu wija-wijai anai akan menjadi syafaat oko tomatoan. Nariko tamane oko colorit na kiburui pak doangan na anai kirimang al-fatihah na anai akan menjadi syafaat oko idit tomatoai. Tabi-tabi tak dampang kak meraja. Nah sebab angka tu paham makada nariko ikiringan ni suratul fatihah tomatewi dik na latu. Nah sebab iya suratul fatihah digagaw hubungan na oko tomatewi. Batuangan na suratul fatihah digagasisa menyangkut orang mati. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sinin na papuji na punne fong Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iditomi wonrima sompo puang, iditomi wonrimi lotulung. Ihdinas siratal mustaqim, tajallong kak lalam malampu. Siratal ladzina an'amta alaihim, lalanna to madecingi, lalanna to engke mo perio, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tania lalanna to angkai madorakai. Jadi degaga hubungan nasang batuangan na suratul fatihah oko tamate. Jawabanna betul, dekna salah. Yang menjadi pertanyaan, melo kajolok makutana oko ibu-ibu maka da iya ro idik mengaji aga melo talolongang, melo kiga lolongang ngi iya ro terjemahan na kurangi atau melo ki lolongang apalang, melo ki lolongang apalang. Jadi iya naro apalan na baca kurat tak milu ikiringa tomateta. Tania iro batuangan na baca kurangi milu ikiringa. Apalan na miak baca tak milu ikiringa. Iro batuangan na untuk idik mito tuwe bagaimana caranya kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Sarkuamangi angke mancaji buku tamawarita nariko angka ki laksanakan aga batuangan na iro kurang. Tapi hikmana apalanna iya baca kurata melo itransfer melo ikiringa tomateta sarikuamangi angke mak baraka angke mancadi syafaat oko tomateta. Sinina tomata malabiku dan nia seluruh malabiku angke hadir. Jadi sekali lagi ajak lalu ki nang kamalupai tomateta. Nariko deta matappa maka dalatu iya suratul fatihah mati ni jolo okiringaki. Nariko dena latu disumuki keberatan. Jadi perlu keyakinan aja na bata-bata. Nah sebab nariko makir ki kota matewi de tota rogi. Latu na dena de tota rogi. Nariko dena latu lisi okko idi apalan. Narikolatui dua apalang ilolongan. Nomor sidi apalang berbakti kepada orang tua, berbakti kepada keluarga. Yang kedua lolongan toki apalanna iro abacata. Sinina tobat malabiku nina seluruh malabiku engkai hadir. Yang terakhir, yang keempat, angka topak berena fong Allah subhanahu wa ta'ala yang paling kita cita-citakan
aga yaro ia naritu mati dalam keadaan husnul khatimah, mati ukku decingi, mati ukku anu naperioi fong Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti dan pasti degaga rupa tau melo mati ukku jai, pasti melo mana mati ukku decingi. Jadi rumusnya narik kumailo kilolong ngiritalai husnul khatimah, makri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'uhum linnas. Si kanjak-kanjak natasid dia rupa tau ia naritu to angkai maki guna ripadata rupa tau. Jadi narik kumailo ki mati oku decingi angka lalu ki maki guna ripadata rupa tau. Mai gawaram parata paki gune waram parata mapide ciri padata rupa tau. Macaki paki gune amaca ngata untuk mapide ciri padata rupa tau. Mawataki paki gune tanagata untuk mapide ciri padata rupa tau. Nariko degagi ya punne ia telue setidaknya angka lalu ki melodoangi padata rupa tau oko decing. Sebab maka dia fong Allah subhanahu wa ta'ala, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asaktum falaha. Nah nigi kita mapide ciri padanna rupa tau majapung alina matope dicengi wi alina. Begitu juga sebaliknya. Nah nigi tau mapijari padanna rupa tau majapung alina matope jari wi alina. Olehnya itu hilangkan kesombongan, hilangkan sifat takabur dalam diri. Yakiki la haula wala quwata illa billah. Degaga ilo, degaga ulle sangadinna ilo ulle na fong Allah subhanahu wa ta'ala. Yakiki maka da iyaro waram parangi apunan na fong Allah subhanahu wa ta'ala. Iyaro amacangangi pole ko fong Allah subhanahu wa ta'ala. Iyaro awatangangi pole ko fong Allah subhanahu wa ta'ala. Sininna sewa-sewai apun na namana fong Allah subhanahu wa ta'ala degaga cek dekmo apun nata idu rupa tawi. Sininna toma-toma labiku na niya selusur malabiku angkai hadir perlu ipaham makada salah satu hakikat kalimat la haula wala quwata illa billah. Salah siddi hakikinna ia naritu angke narikobangi tawe ukuri masigi. Narikobangi tawe Allahu akbar Allahu akbar. Ibali makada Allahu akbar Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ibali makada ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ibali makada ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Aga ipabalangi Allahumma salli la haula wala quwata illa billah. Degaga ilo degaga ulle sangadinna ilo ulle na fong Allah subhanahu wa ta'ala. Maiga tau ko isaliwang madising magala watakkalena magala magalung magala matukang batu dan lain sebagainya. Nayakia marajing napasallu alena ribabam na masigi. Marajing napalatu alena ukuri masigi. Maiga toko isaliwang maiga nasa waramparanna matandre bola batunna maiga hetona matandre pangkat dan jabatannya. Akan tetapi marak kepasu isakat na waramparan, marak jipasu isakat na waramparan, marak jing masidakah, marak ji masumbang. Jadi la haula wala quwata illa billah. Degaga ilo, degaga ulle sangadinna ilo ulle na fong Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pada angka kinarang hidayah fong Allah subhanahu wa ta'ala, naraki pamasi fong Allah subhanahu wa ta'ala, terutama naraki adisingang sarikomangi angka ki makigunangi ia ular ramalangi wi untuk mendapatkan
syafaat untuk mendapatkan berkah bulan Ramadan sarikwamangi ilolongangi asalamakangi rilino labi mamatir semondrinna fong Allah subhanahu wa ta'ala. Sinina teman-teman labiku dan sesuatu labiku kai hadir. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Minallahi musta'an wa alaihi tiklan. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.